Kinilala at perangalanen ng municipal government na ningarayat ing Barangay Cupang bilang Best Barangay, Building Excellence in Service and Transparency o Best Barangay king lalam ning pamanimuno ng Mayor Jeffrey Luriz. Agpang kang Barangay Captain Rizal Lumbang, maragulyang galaling pamagkilalang iti, lakwas na't mi pasarla naman king regional level evaluation. Te pasalamat kay Kapitan Lumbang king suporta na ning DILG Arayat, makanyan mo naman ing mabilog a Barangay Council, sangguniang kabataan officials at rank personnel kalupa ning treasurer at sekretary ning barangay. Dinikdik ning kapitan na ing galalay ti paraya king mabilog a komunidad ning Cupang bilang resulta ning piyabeyabeng effort para king masalese, transparent at apanaligang serbisyo publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balita ang tutuking balen, susuyo.